Ilan Mohammed Tuturo, የአማካሪ መምህራን ሰብሳቢ ፕሮፌሰር ጀላን ወልዬ፣ Institute of Peace and Development Studies, Peace and Development Studies Program, PhD in Peace and Development Study, Ayana Bayene Dabalo. አማካሪ መምህራን ዶክተር ጉተማ ኢማና from the same institute, PhD in Peace and Development Studies, Lina Ashanafi Belaine, አማካሪ መምህራን ሰብሳቢ ፕሮፌሰር ወልፍጋንግ ዲትሪች። እንኳን ደስ አላችሁ በገገመደን ኮንግራቹሌሽን ፋሚሊው። በመቀጠል በጤናና ሕክምና ሳይንስ ኮሌጅ በልዩ ትምህርት መስኮች በስፔሻላይዜሽን የምስክር ወረቀት ለመመረቅ የቀረቡ 8 ሴት እና 55 ወንድ በአጠቃላይ 63 እጩ ምሩቃን መካከል የምረቃ በዓላቸውን የታደሙ 22 እጩ ተመራቂዎችን እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ። Department of Dermatology, Specialty Certificate in Dermatology, Dr. Bayisa Mohammed Abu Bakr. From the same program, from the same specialization, Dr. Magarsa Ahmed Abdullah. Dr. Salamawit Sate Amara from the same specialization. Dr. Yorosan Orjira Ordofa, Specialty Certificate.